Lakhipuronline puthokchaba February ki tang 28 Sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba pao. Pirasi mangal mahiroi singda haiba campaign Manipur Youth and Students Union Maisuna hudokre. Nongchup chingoi irupa bubon baroni irat thorom lagliba Mars ki tang 28 ta pangthoklagani. Laikhidraba ningtam lanmi sagapam gaurogi chahi chamanga tara suba mapok kumon thoram Lakhipur binakandi thongkong da pangthokre. Indian Red Cross Society Jiribam branch na hal singda mateng pangkre. Uttar Pradesh ki Prayagraj ta pangthokpa malem ki khwaidagi chawba lining laison ki thoram Mahakumbh Mela ngarang losinkhre. Dimapur ki Naga Gaw Colony gi jum kuntra maina tumna chakre amasung Maharashtra ki khungang singda khanghaudana miyoi kayamarom sam kenbagi awapa mayoknare. Haujik mapung oiba pau tabirase. Pirasi mangal mahiroi singda haiba academic campaign ama ngarang Manipur Youth and Students Union Maisuna silangduna Manipur Press Club Major Khul Imphal da hotokre. Thoramasida Maisugi President Wahengbam Tanuchanu Manipur University ki Economics Department ki Head Professor Dr. Chinglen Maisnam Kokomi ki Coordinator Khuraiza Mathauba Social Activist Mayengbam Amutombi Pidam ki President Wahengbam Santa Meitei Amadi Ampia ki Lari Engbam Jamir na Chingbana President Member Oiki. Thoramasida haukiba September ki tang 18 lamyan ba hizam iraport ningsing thoronga mari leinana Manipur khunaida drug ki chaitheng nangliba du miyamna wakhal tadabagini haiba thim da pangthokiba debate competition da makok mathang taraba singda mana mathum sujen thoki ahanba manada lupa lising tara anisuba manada lupa lising manga loinana consolation mana oina miyoi tarama pandasu mana yenthokhi mana asi maisugi foundation de da yenthokadabadu leibaki irangna maram oiraga ngarang yenthokibani hairi pirasi mangal mahiroi singda hairiba campaign asina haurakliba mahiroi singbu mahai mapung phana tamhannanaba masa mau phana tinjang kaijang dana leinaba lamda masigi puari gi liklam masak munna khangnaba lengak lon senmit lon haurak lon amadi mamalibak maramdambu nungsina bahonaba loinana apunbage saktam ngangnana bahonaba haibani chingba campaign aside yauri haina Manipur Youth and Students Union Maisugi President Wahengbam Tanuchanu na phongdokhi campaign si manusana Tingil elected ba mahirima mahina kung kahanba misali kila po na ba lamdan sige kuwari horak lon kunay lon semit lon lang nung maramdam ko ba mamali pa maramdam mo sina ba ko na ba loina na malim gi paksaw krabato itungan events sinda at hayhan kana ba amadi akaba lamdan sing sa nas pa na ba dayunin asina pangal thona hapiba loina na Nari ba kinamne ko pinipawit ko diba usisa na nagdadita pakalon. Jangan ba Manipur apun sa tanga pagkala panghantungan bilang jaga. Jadi kaya na si Manisa na yauri. Umang laingak selup sonai kasar na sinduna nongchup chinggo irupa bubon baroni irat thorom pangthok pagamari leinana khananai na bagi mipamama Barak Museum and Library Complex Bontarapur da ngarang pangthokre. Umang laingak selup sonai kasar gi President Khomjinba Pao mifama poiduna pangthokiba mifama duda Laisram Bimol Bishnu Latpam Pradip Sharma Thokchom Kunjalal amadi RK Sana Tombana Daista Lengsinki mifamda umang laingak selup sonai gi General Secretary Haurongbam Rajmanina chahi ki chaga chading pathokiba galoinana mifam nasu ayaba pikhi khubamasi sengba sagana nabagi damak minakandi part 2 dagi Arambam Krishna Mohana Tengbang oina lupa lak amagi senpam pibirakiba adubo mifamna thagatpa phongdokhi mifam asigi tanja loduna lupa sigi General Secretary oiriba Haurongbam Rajmanina masagi kudongchadaba leibadagi General Secretary gi phamdagi pothajarage hairaduna lupa sigi President ki mafamda thadokse pisinki General Secretary na phamdagi thadokhiba maramna lupa sigi President Khomjinba na Wahengbam Amrit Kumar bu Secretary oibinaba wapam pukhalakpada wapam adubu Sirdi Haurongbam na Saukatuna Wahengbam Amrit Kumar bu Secretary in charge oina hapki
नुमित असिगी मिफमना कुबना खनरबा मतुंगदा वारेप खरसु लौखि वारेप सिंग अदुदि मिफमना कुमसी चहीगी नोंगचुप सिंगोय इरुपा बुबोन बारुनि इरा थौरमसी लागलिबा मार्च की तांग कुंतरेता पांगथोकपा हाइन वारेप नखि इरा थौरमसी की दमकता हंदकसु अहेनबा सिक्युरिटी पिबिनबा डीसी अमदि एसपी दा हाइजबा अदुगा बराक तंपाकता लेरिबा खुंगंग सिंगदगी वॉलंटियर याहोंदुना वॉलंटियर मसिंग हेनगदहनबा हाइनसु वारेप नखि अदुगा अरोइबा वारेप ओइना साबा लोइसिनरिबा महाराज बुद्धचंद्र निंगसिंखुबा मसी अथुबा मतमदा लोइसिनबा होनबा हाइना वारेप नखि पांगथोकदोरिबा इरा थौरमसीदा लेबाक मियामना चिंगनबा अमदि अकी तुजुंगबा अमता फाउबिदना इरा थौरमसीदा लाकपिनबा लुपकी माइगेदगी पाउजेलकली अखोई तरफ अखोई पुआरी मरी लेनरीबा मरुना महाराज बुद्धचंद्र की भगवान चिंखों करी करी मतेंग असाद मितई कुमायन करी करी खुदमनिंगाई महाराज को इकाय खुमनिंगाई उठा मरमदसु पुआरी खितंग नैनबीरगा अखोई तुंगी मसी यामना मयेक लाना फजबा हिस्ट्री अमोय थमनबा अखोई मैम थवाई यामना अमतंग होनसि नोंसुब लेहौ सिंगोय रूपा सिलाकलिबा मार्च की तांग कुन तरेत से असिगा पांगथोकनबा हाइदना अखोईगी डीसीदगी परमिशन लौथोकनबा मसिदा परमिशन लौथोकनबा इबा मतमसि खितंग ममांगदगी खितंग अहेनबा फोर्स न चिंगबा पिबिनबा हाइजबा लोइना लोइना ममांगदा लैखिबा चुमनगी वॉलंटियर नतबिदा खितंग हेन वॉलंटियर से मपांगन चंजनबा हाइदना असिमा मसाई मयाम अहनसिंग ताकपीखिबा मतुंगिना असिमा लौजरे अगे अहुम सुबदा साबा लोइसिनद्रिबा अखोई कैनोसे महाराज बुद्धचंद्र निंगसिंग संगलेन से मसी चौराकपा अमा अखोईगी चौराकपा अमा फिनिशिंग तौनबा मसिमा अथुबा मतमगी मतुंगदा अखोइना मसीगी चही मनुंगसिगा अखोई लोइसनबा कन्न होनजबनी अखोई बुद्धने प्रेसिडेंट बुद्धगा तौना तानाजरा अखोई कमिटी खरगा तानाजरगा असिमा लेजरे अदुना हंदिक साबा लोइहौद्रिबसे अखोईगी यामना तुना अथुबा मतमदा अखोईगी साबा लोइसनबा ngamnaba सेंथुमसु कर ला अहुम मुख हेना लेरबनिना मसी लोइसनबा ngamnaba कन्ना खितंग एक्सटेंड तौबा जारगना एक्सटेंड तौबा कायदगा सुमु वारेपसिमा थमजगे ओजा मेंजन ngasai हाइबेगी अखोई बुद्धचंद्र हो केनो तौबगी संगलेन साबै दोजा अखोई जाम कन्ना होना जगे ओजा राजनिसु हाइ रेडी इनाउ सिदिनसु हाइगी इरु थोपम बादुंगी दो अदुसु अखोई जाम कन्ना केना तौगी अखोई होना जगे कुमसी चै 2024 से अखोई लोइसन गाय कन तौ होना खनमनी अदे मामोनसु आइरा साधु बागी दुसु अहुम जे अखोई प्रोजेक्ट ओइन थमे ओजारास मनीगा अखोई कन तौना असिगी प्रोजेक्ट सी अखोई हंदकी ओजारास मिजु हाइबीगी दु हंदकी अखोईगी इरांग सिना अखोई तौबंगम गिदबनेबा अखोई केनो तौगदरा हैना अदो मज हंदकी 2025 सी दे अखोई कन जारा दे अखोई लोइसन म तौना जगे तैदि ओजा मयाम से पौता मयाम पीबी खरबनी सिदिना इनाउ सिदिना वारिम जुआगी मेडिकल की मतंग दो आई होना जगे आई ngamnaba करिगी मैनेजमेंट डायरेक्टर दाई तौरगा होना जगे अदु पुखना बाई को हंदक चाहिए तौगे तैदि केनो ओजा सिंग मयाम पुनमसु हाई साइदे हाई वॉलंटियर के दो हंदक अखोई कारा दम नुमित 15 वाली गाय वॉलंटियर की मीटिंग ओइन तोंगन कौजरगा अखोई सोइदना सिन बाई होना पुलिस के सिजु अखोई तौगे हंदक खरा हेनबगे अखोई सागपम गौरव निंगसिंग लुप अमसुंग लखीपुर अहल मरुपना सिंदुना लेखिद्रब निंगतम लानमी सागपम गौरव की चही 110 सुब मपो कुमन थोरम लखीपुर बिनाकंदी थोंखोंगदा ngarang pangthokre निंगसिंग लुप की प्रेसिडेंट इंगुदम कांतना लुचिंगदुना ngarang ayuk pung 8 मखाइदा बिनाकंदी थोंखोंगदा खिंदुना लेरिबा निंगतम लानमी असिगी सक्तमदा लei pareng huktuna लोनना leisu amadi maira katuna ikai khumnajaki thauramda निंगसिंग लुप की थौबुरेन हुइरेम मनिमहन पोथारबा प्रोफेसर डॉक्टर यंखोम राजबिहारी पोथारबा आर्मी ऑफिसर इंगुदम बाबासना पोथारबा ओजा थौदाम राजेंद्र लखीपुर आहल मरुप की थौबुरेन इंगुदम बिनोन चिंगबा अखनबा मियो क्याना सरुक जाखी नुमिदांग वायरम की मतमदसु निंगतम लानमी असिगी चही 110 सुबा मपो कुमन गमरी लेनना मैरा 110 कत्तुना इकाई खुमनबा उठकी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिरीबाम ब्रांच की चेयरपर्सन एच राजेन कुमार लुचिंगदुना ngarang जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की चंपानगर कदमतला निंगथेंबम नुंगचप्पी अमदी कालीनगर द लेरिबा आहल ओरबा अमदी मसा सोलबा कना लेजत्रबा मियोय 12 रोमदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिरीबाम ब्रांच की माइगेदगी ब्लैंकेट हाइजीन किट
kangkhal amadi bed cover na chingba item mari asi khusinakre khongchad asida General Secretary L Jaminikanta amadi atai volunteer singsu saruk jakhi Uttar Pradesh ki Prayagraj da haukiba January 16 dagi hauduna numit 95 ni chubna pangthokpa malem gi khwaidagi chawna pangthokpa Lining Laison ki thoram Mahakumbh Mela ngarang Mahashivratri numita loisinkhre chahi chamagani phumari gi manungda amuktang oiriba handaki Mahakumbh asida official report ki matungina miyoi crore 63 romna lai khuramba lakhi hairi ngarang aroiba numitasu Prayagraj ki Ganga Jamuna amadi Saraswati Tural gi tinpham Saraswati Tural gi tinpham Tribeni Sangam amadi atopa mafam singda numitang athengba phawboda irupnakhi सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें. Requesting all passengers to kindly remain seated with their seatbelt fastened. Thank you. Ladies and gentlemen, Sangam is right below us and we are taking a left orbit over Sangam. Dimapur gi Naga Gaw Colony da ngarang ayuk pung 13 makhai taba matamda thokiba mai chakpagi thodok amada yum kunthra maina tumna chakre thodok asida auto rickshaw amadi two wheeler kayamasu maina chakhi electric short circuit tagi maya se horakpa oigani haina chingnari fire tender tarukna mai muthatpada mateng pangkhi hairi Yam nangakna thokpa paw amada Maharashtra gi Buldhana jila gi miyoi kamarom khanghodana sam loina kenduna lu kokpaga chap manare hairi jila asigi khungang singda miyoi chahumrom handakharani asida sam kenbagi awapa mayoknare paw gi matungina mafam asigi miyoi singna selenium ka hena yawba gehu chabadagi thokpani hairi panba yai miyoi bada selenium hairiba chemical asi yamna likpa changda tangai phadana changdaba yadaba posakni adubu Selenium ka hena chasilabadi samkeli haina expert singna phongdokli panba yai aikhoi miyoi bena chariba pochai singi manungda samadrugi nga makhal sing jerum gehu numitlei maruna chingbada selenium hairiba chemical asi chang yamna yawpa thengnai hairi Khanganjaba ma healthcare amadi paramedical science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi bachelor of vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore healthcare gi field da skill development oiriba medical laboratory technician operation theater technician physiotherapist radiology imaging technician patient care management na chingba 12 pass tawrabasina tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak pijabagi khudong saba lobiyo aduga nursing yoga attendant first aid training emergency medical staff amadi RNP course na chingbagi atenba matamgi oiba course ngi tamaktasu admission haujare akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchada Lingsibirabu Natraga mobile number 939573245 da of Honobio Nungairaba Pao Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laingana bagitamak ngasimak lengsin birago senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung teret phoba layang jari
मोबाइल नंबर 8638078821 हाइरिबा नंबर असिदा लायेंबा लाकपगी मांगोइनना अपॉइंटमेंट बुक तौबिनबा खंगनजरी खंगनजबा मा लखीपुर वेस्ट बाजार की PHC मनाक्त लेरिबा हेल्थ केयर फार्मेसी दा मखल मखा अना लायेंगी दमक ममिंग लेरबा डॉक्टर के अना लायेंग दौरी आर्थराइटिस पैरालिसिस डायबिटीज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम किडनी दा नुंग लेबा अमदी लिवर चाउथोकपना चिंगबगी दमकता डॉक्टर एन रंजित सिंह MBBS DMB DSC ना सगोलसेन खुदिंगी नुंथिल की पुंग अमदगिना नुमिदांग वायरम पुंग तरुक फावबा लायेंग दौरी अदुगा डायबिटीज की लमदा थोइदोकना खंग हैरबा जनरल फिजिशियन डॉक्टर रोहित टिका MBBS MD ना जुमसा कैसा खुदिंगी नुंथिल की पुंग अनिदगी नुमिदांग वायरम पुंग तरुक फावबा लायेंग दौरी अदोंगी खुदोंचाबा मतुंगिना मोबाइल नंबर 9612167161 नंबर असिदा मांगजौना बुकिंग तौबिननबा लखीपुर वेस्ट बाजार की PHC मनाक्ता लेरिबा हेल्थ केयर फार्मेसी की माइकेदगी खंगलकली अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना पीरसी मंगाल महिरोई सिंह हाइबा कैंपेन मणिपुर यूथ एंड स्टूडेंट्स यूनियन माइसुना हुदोखरे नोंगचुप चिंगोई इरुपा भुवन बारोनी इराद थौरम लागलिबा मार्च की तांग 19 पांगथोकलगने लैखिद्रबा निंगतम लानमी सागपम गौरवगी चही 110 सुबा मपोक कुमोन थौरम लखीपुर बिनाकंदी थोंगकोंगदा पांगथोखरे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिरीबाम ब्रांचना अहल सिंगदा मतेंग पांगखरे उत्तर प्रदेश की प्रयागराज दा पांगथोकपा मालेमगी ख्वाइदगी चौबा लाइनिंग लाइसोन की थौरम महाकुंभ मेला ngarang लोसिनखरे दीमापुर की नागा गांव कॉलोनी की जुम कुंट्रा मैना तुमना चाखरे अमसुंग महाराष्ट्र की खुंगंग सिंह खंगहौदना मियोय कयामरोम सम केनबगी अवाब मायोकनरे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।